Oh, Asibonge kakhulu umsakazi, sibingelele kuwe, sibingelele nakubalaleli emakhaya. Namhlanje njengomkhondo Local AIDS Council esiyisigulu la esihlala khona sikhulume ngey'mpilo zabantu, ikakhulukazi eziphathelene kanye ne-TB, izifo zocansi ey'thathelwanayo kanye nengculazi nesandulela ngculazi. Ngaphambi kokuthi leyo mhlangano ihlangane siyaye sikhethe i-activity esizoyenza noma isenzo esizosenza esikhombisa ukunakekela umphakathi. Sibe sesahamba-ke namhlanje saya enkonjaneni emndenini wakakekani. Loyo mndeni ngumndeni oholwa iy'ngane, akusekho muntu omdala. Sawubona lo mndeni ngenyanga kaJulayi, sabuyela-ke namhlanje sesibamikisele ipontshi kanye nezingubo, saphinde sathenga nopenda. Sicela ukubonga kakhulu kubo bonke abaxhasile ukuthi sithole lezo y'ngubo nalezo y'pontshi kanye nane-grocer ebuya ka-Department of Social Development. Okubuhlungu kakhulu-ke umsakazi sifike sakuthola lapha ekhaya, sithole ukuthi ley'ngane ziy'ngane ngokwazo. Ugogo lekuthiwa ngugogo walakhaya una-28 years, naye unengane, uphinde futhi unomntwana ona-14 years. Sokhulile uqeda 14 years, onomntwana ona-2 months. Lapha ekhaya bonke labantwana abahlala khona banabantwana. Esicele kakhulu-ke, sicele ukuthi u-social development akusinikeze laba abahloli bezengqondo ukuthi bake bahlole labantwana ukuthi engqondweni basaphila kahle, ngoba ngale simo abaphila ngaphansi kwaso laphaya akekho umuntu ophilayo ongaphila leya ndlela ephilwa lapha kulela khaya. Siwutholile kupende, sifike sawushiya. Esicela futhi ukuthi simemezele okhonayo ukuthi asisize njengomkhandlu, ngoba simtholile usize ngokuthi uzosifakela amafasitela. Le ndlu iyanetha njengoba sikhuluma kanje, abanasitofu, abanalo ngisho ikhabethi. Sizamele ukuthola amabhodo, kodwa inkinga yilokuthi usozithengele-ke ibhodo sebazophekela kuyo. Uhulumende abebasizile nge-RDP ngesimanga sokuthi naloshumela uyavuza. La ndlini sekumnyama khwishe, akusisi simo engahlala kuso abantwana. Sibonge-ke futhi ukuthi nomkhandlu usizile ukuthi ubalungisele le toilet, ngoba kwasale toilet amanzi akhona abesema lapha ngomnyango wasekhishini. So sibonga kakhulu kulabo abasesizile, but sisaqhubeka sisacela futhi ukuthi abazokhona ukuthi basinikeze usizo lokuthi silungise lamasenke, ngoba lamasenke asadleke kakhulu lapha phezulu, sekuyanetha nala ekhaya ukuthi basisize basinikeze lelo hlobo. Sabuya-ke seza la sazohlangana njenge-AIDS Council. Siqeda kuphuma-ke besikhuluma lezo y'ndaba ezinjalo ey'phathelene nezempilo, but sibonga kumakhansela akhonile ukuthi sonke sihambe ayosibona lesimo salapha emndenini wakakekani. Sibonge nama-CDWs nama-CWP lawa asisizile ekutheni njengoba thina sibuye sazohlangana nomhlangano la, bayaqhubeka bayabasiza labantwana ukuthi babapendele, but angeke kusisize futhi nalokupenda ngoba le ndlu iyanetha. Losu olulapha phezu kwalamasenke lizophinde lingcolise futhi la ndlini kungasabonakali. So sicela kakhulu emphakathini bosomabhizinisi bethu, loyo yothintwa ngumoya kaNkulunkulu ukuthi akasisize, siyosiza labantwana laba ngokwethu, nge-culture yethu. Njengoba kunguSeptember, kwi-Heritage Month, sithi asivuseleleni nobuntu bethu esikhule ngabo bokuthi emphakathini yethu akukho ntandane. Uma ngabe sikhona sibambisene, sonke sizokhona ukwenza ubungcono. Okunye okuzwisa ubuhlungu kakhulu, le ngane njengalona 14 abenza ugrade 6, uyekile esikolweni akasafundi. Tshela mina-ke umntwana owenza ugrade 6, lo kwakudala sasithi u-standard 4, uyoba yini loyo mntwana uma ngabe azokhula angafundi? Okusho ukuthi kuzoba ngathi lonke lekhaya liloyiwe, kanti akusiwo ukuloya. Yile ndlela emphakathini wethu esesingasanakani ngakhona. Sicela nabomakhelwane bavuselele lokhu thina sikhule ngako, kokuthiwa umntwana
womndeni munye, kodwa umntwana ukhuliswa yi-village lokuthi it takes a village to raise a child. Sicela kusale kuvuka lokho ngale heritage but sibonga kakhulu umsakazi, umsebenzi wethu uhambe kahle kakhulu namuhla.